Om Swastiastu. Mawali ring channel titiang Dwi Kenyat. Ye. Sapunapi gadre sarang sami. Mogi becek-becek nggih. Nggih. Dedane sarang sami sane mangkin titiang jagi makarya tutorial kenah wastan sane kangen ring gur mejane nggih. Ring gur mejane. Nah, ka pertama saya gayang utawi siapang dumun piranti-piranti utawi alat-alat sane jagi ke anggen makarya genah punika. Sane ka pertama saya gayang dumun iki penggaris nggih. Sane kaping kalih iki tiuk nggih. Sane kaping telu nah niki kacip. Sane kaping 4 niki spidol dados nganggen potlot dados pulpen dados nggih terserah. Nah taler saya gayang kertas utawi sane ke anggen nggih. Nah kata cara ka pertama idadane makarya dumun ring Word miwah sane lianan dados lan sane mangkin titiang nganggen kertas apa wastane kertas print. Nah iki sekali niki kertas stiker sane nganggen nggih. Ala yen idadane dados nganggen kertas piagam ane tebel nih 1 cm utawi 2 cm dados mangde ngenahang wastan nama miwasan ilianan nika mangde kokoh mangde kuat nggih. Ini nganggen kertas utawi kertas A4 ane biasa sekali niki lemet niki nggih dan preside mejujuk. Nah sane mangkin niki wonten contoh-contoh sane sampun ditiang karyane ni wau. Nah niki contoh imbe wastan sane jagi kangen ring lomba. Nah sekali niki guys. Nah niki sampun api dada carane male jebos dijang telatarang nggih. Iki male aler sepatah anggen aksara Bali nggih. Nggih yening sampun saya sampun ngeprint sampun fix niki dada carane makarya. Nah niki wonten contoh untuk ukuran iki untuk tinggi tiang anggen 10 cm nggih. Yening lebar nih tiang anggen 20 cm. Tuaning niki kertasnya kertas A4 nggih. Yening lebar niku 21 cm. Niki tiang anggen 20 cm. Nah ini ukuran keteben niki tiang anggen petang senti nggih. Nah sampun api dada carane sane mangkin saya gayang dumun niki cutter utawi tiuk sane ke anggen ngelung wastane kan je tetep niki ngelung sane ke anggen niki tundon tiuk nih niki tundon tiuk boyo je niki raine nggih. Nanging niki tundon tiuk nih keanggen ngelung niki garis niki sane ukurane petang senti niki nggih. Nah mungkin akin umur niki sampun usan melung
makin langsung lipat nggih. Nah niki langsung lipat. Nah niki tenje gunting tenje wek niki nggih, nanging ngelung wastane tenje ngetep. Nah niki kali jebos ane niki anggen ngunci nggih ring teben kali jebos. Nah makin satu cara kaping kalih niki garisnya niki long dumun. Nah yang sampun mungkin lipat udah oke. Dan kita cara ke pertama. Nah dados ini sekali niki. Nah niki ke pertama, niki kaping kali. Nah tata cara selanjutnya nih. Nah niki kan wenten kertas kosong niki ge. Sapun api tata carane. Makin ukur dulu niki. Untuk tinggi nih, tinggi tulisannya. Nah niki ukurannya 10 cm nggih. Nah patah yang ring ke belakang niki color ukur 10 cm nggih. Angde patah. Nah yang sampun makin garisin. Nah niki ukurannya 10 cm tuun. Niki garisin dumun nggih. Garis puniki lung makin. Nah niki nggih mungkin padah dari carane ini sampun lipat. Nah dadosnya sekali niki nggih iki sampun lipat. Nah mungkin dados yang siki niki mungkin kunci sanering teben niki kunci nggih. Tapi kangen kunci. Nah niki kacip angin kunci mangde tekek kados manten ini ngacip ping dulu dados. Iki terus selanjutnya ini taler kacip. Nah niki ampun usan tata cara nyurat wastan ring bur meja nih. Nah niki sampun api halo dumugi awi guna montas kadia sapunika tutorial tidak makarya wastan kena ring bur meja nih. Dumugi benten pikenahipun nggih. Elingang like, comment, subscribe ring petenki. Suksema Om Santi Om.